Guthuka gwa barabara ya kilomita 10 ya Kiganjo guthie Gitwe kaunti-ini ya Kiambu gucungiririe mitino o hamwe na hathara nene kuri aikari aria makoretwo makiremwo kumiria magetha mao. Barabara eno ni miaka 3 niguo yajiri kuri mwana niguo mo contract yokire akimicimba akimitigania urona ina tiri no kumona hare rugongo na yaje tuita mahiga akimisare akimitiganiria eno ya githembe ri etuthumburaga muno ta makiria andu aria marathie kuheo twana ri ona ni hakuhe maikio ruwi tondu mari ona mathina. Riu aikari a maraiki ihoya kuri utongoria wa gicigo giki makiuga ni manogetio ni barabara eno kuhuthirwo hindi ya kambeni ni ateti magietha kura. Hindi ciothe ya kombini tukaga tukerwo bara eno itu ni guthondekwo igacoka ikarega guthondekwo tugatiganirio. Uyu MP witu Kagombe atuiguire tha atuthondekere barabara tukimuthura atwirire ni agatuthondekera barabara kwanja haha agereire na gambuti akiambata akiuga ati ni egututhondekera barabara ingira. Kagombe kawiha na kuitora-ini ria Gatheri gicigo-ini kia ubunge gia Imenti ya gatagati kaunti-ini ya Meru aikari marurunganite magitatanikiria marauga ni gutiganirio mihango-ini ya uthii wa nambere kuona mihango ya waki wa barabara itura-ini riu yambiriirio miaka 6 mihituku no igitiganirio itarikite. Njia ya Gatheri ni mbaya, njia ya Kithongo ni mbaya, njia ya Mbwenjeru wanalia, njia zote wanalia kwa hii area ya juu huku ya Habo Central. Mimi ninaandamana kwa sababu nilianguka kwa barabara nikiwa nimebeba na pikipiki. Sasa Kiroma atokeleze akuja tutengenezee barabara. Unajua mimi sasa unaniona hapa mimi niko mjamzito na nilianguka na pikipiki. Aikari amaugite gutiganirio gwa barabara eno ni guthararitie miturire yao tondu riria kuura ndigerekaga na koguo makaremwo gutwara magetha mao thoko-ini mahinda-ini maria magirire. Kazi zetu hatuwezi tukasifanya siku hizi kwa sababu barabara zetu zimeharibika. MP wetu alituambia kwamba tusimpigie kura kama hiyo barabara haijatengenezwa, lakini mpaka sasa amepigiwa kura na ndiye MP wetu na barabara yetu bado hajatengeneza. Kama Kirema utafanyia watu wa Bodhogochi kazi, tunataka kusema ya kwamba Bodhogochi tutaifanya ikuwe Kisumu ndogo. Kila siku tukiamka maandamano, saa 7 maandamano. Riu marenda mubunge wao ahingie kiraniro giake kia hindi ya kambeni na mateithiriria kurikiriria kilomita 3 iria itigarite. Ngiribotera Inooro TV Jitagwo Kate Muthoni.